Hola, soy Andrés Este, equipo Muscle Down. Voy a hacer el WOD 1 de Chapel con 95 kilos. Concentración. Ondo sartu, ondo blokeatu eta zuria da. And time, resting, great effort. Lasai, beste bakatzu, lasai. Hartu arnaz 10 segundo. 10 segundo. Norme! Hostia! Tirazu asko, tranquilo, nintzu. Dale, directo. Lasai. Hartu lasai, ez zin seitua. Itxo. Abisatez dute 45 segundo jota denean. Lasai. ¿Podemos robar el cajón, por favor? Venga, baietz. Hartu denboa eta gora, Dale impulso hona hankakin. Norme! Oso ona. Venga, bat gehatzen dela, Bai, ondo. Beraz, sartu nahez? Pixka sartu, azpena. Vamos a ir, ¿vale? Bai. Bai. Zenbatean abisatzen zu, 45? Nada, Bai, 45 segundotan abisatzen zu. 45 segundotan abisatzen zu. Venga, ba, Sartu,
beste dakazu, lasai. 40 segundo. Sartu gehiago, etza sartu. Sartu. Venga, Hogeita hamar segundo dituzu. Bai! Venga, ba, beste dakazu, 22 segundo. Venga, Baietz. Iru, bi, bat, para, bat! Bai! Eso es. 10 segundo, lasai, kolokatu. Sartu eta hor, ba. Enorme! Hostia!